Na kajingwan ka eryong rimal kalakta esibun bah ka bakiladon kajing thut hakali kawan kakta aru ikishnong kitau kijing kisem kijing thung jing tep bat kiwede hapo ka Southwest Castles District bat tilang wa IAS Deputy Commissioner bat kumu chairman juga District Disaster Management Authority Southwest Castles District Mokorwat haba penting pro kajing jab wan challenge shop ka eryong rimal ulong hadu ka porsa waje janmet kajing ulong jing tep le jing khen bakidon hadu arspa awet li kilongyin kibal shakta apo garani kor block balai puitli e hapo Mokorwat blok tentang kata keladon ru kijing tua kendau haki benta jung kasurok na Mokorwat syarang blang barkum juru kasurok na Mokorwat syarang nikor susu letu bakidon ru hadu sautuli school kibal syakta halor kini kijing jau Deputy Commissioner uletu bamari jing tip bakidon kilongying kibal syakta ajur marmar ulapha e kibru jung u bakin lai banjurep barairu kilat jingarap kibakerki lada kidan kam Hakabere bagani ka cyclone kapalaja na menin te hapo ranikor block kiladon kumba sautuli ki sinong ki ba lasakta parhama hapo Mokorwat block ru ngilayo kripon kumba santli bat ngila pha ki nong tre juni ki ba la bo kerpang nam rakani bagen jurip bat ya ki ditir report bat ki ladadan kam ban penpoi ya jingerap ki marmar nyilo ki ba kelakpen kre na mata kata te ka school ru ngila khang manta asni te ada ka situation ka la improve te la shai na do shai ki chaplin ka school pala ada ka situation kampat yang ngila ban continue ya ka jingkhang ki school te na kontak itu ki longyeng ki ba la shakta ha kane ka eryong te nga su penpawe ki jing solem yaki wala tanga melawan ya kendo iki marhamat ndre ngalapha iki brio ki gram sabak ki feel staff jama ban le kendo itu brio banyak penpawe ya kata jing mensim jing arab iki baru la dan kam ban ai kendo jing ke bakidan kam nyala penpoi yang jing arab sakit itu brio